E whaapelo ia tu sa mua le mafuta mai le nei vaenga o tātou pokalame mā lo le soifu maua. Vi ia ma whaaftaia le alofa ma le anga le lei o le atua. Ua maua fo le nei lao lao mātango fie tātou te whaasoai. Ia e maise fo se awa unanga le TV sa mua e whengai ma le malu lo tātou atanu. Whaaftai le atua e le manatu o lo manuia pea o tau. Ia, o lo manuia fo le nei tu vai. Ai ala ua unanga. Mo oe sa molo watanu pele. Whaftai le atua mwhauna mori mailo o tō soifua. Ma si o wola. Ia mwhai an tātou wheloai. Ia ilunga in te au ngalo le ea. Patalo whātu le mamalu le tātou atanu. Tupu ma tamali o tātou tamā ma tina mātu. Tua ora patalo pa masani lava le tātou TV. Le mwhai un whaangalo ina foi. Pa ia o lau whai ngā ruenga o lo whanau manu. Ro to tuli le au marpo o wamanuia o Samoa nai o tātou tina matama o la wao sina o le atunu ua pura la ngota le soifua o lo whaia pēr le whaibo le te talo ia o wamanuia whengai mo tātou tangata pēr lava se vaenga le nei lau langi e maua mairu tātou pokalami fifia lava le nganga e wha whei loai mamalu o Samoa i so se tafa le nei lau langi ma lo le soifua maua ma lo le langi ma lo fo ile on sai i fi au manga luenga le nei yaso a fai fo ile tau lau o le fa mo le nei yaso tau a mata le nei vai yaso i fi au manga luenga ia e toi oso fo ile la talo ile atua ia na i fa tau nu fo nga whengai ma oe ai maisio sio ainga ta ton fo loto ma le nganga o lo mawanisi o tātou ainga o tātou tau ainga i fa no noanga o no le malanga na malima le oti ia tātou talo pa mawhanawhana i o tātou tangata. Iesu lama na whetalai amu ia e whanonoa. Ia wae wha mawhanawhanaina i la tau. Vaenga neo tātou pokalame e whima mori e whaelo whaanga o tātou TV Samoa. Ia i e o lo whaatau tolia i mauta ngase ngase. O le au mātutua. Maua i mai ma ngase ngase o le tino. Ia mori atu se pese. Mori alo whaanga o tātou TV Samoa mo o tau umalava. Ai mesi fo ina ialom whanau. Ai mesi fo i oe o lo whaatau tolia ia i mauta malawa. Talo i le atua e te whaafo i le malosi. Ia wā lava mawhutanga. Pese lea, a tātou te liu mai. Na tātou pasolea. Ma le fionga ia vui to le fo. Ia ua tō masani ai. Ia le fionga ia masini mua. Ia awa lavas whasoa mo oelo watu pele. Stay tuned. We'll be back out. E mama ele tava e yo na fu. E fa apena o si yo no foi tua ile fa ata usi uti uma o polu o te sa uma ia le ipata o ti avea o si o afio ana o lo ufa asino manga e pele o e ilo wanganga e afio ai o le tuia vi ile matua
sia au manga ia mamalu pe ale afio anga a fai e te masalo salo balanga mai atua i se aso e fa afelo ai oe e fa gaso ai ano ufa amoe moe e tua fale i le papa ai ruma fale i le sani ola u au kiwi ki tole fetua e nume rata si le lano rani ola ui afo i le ole i nganga e sa ufa atasi i le tausanga oro u vai mai le papa oa ui a fa amau manga e a fio ai ole tui avi i le matua mau soani tuai vala i maleta au so susu o ele mao le mamaru i le fale sale au nua le fale nua o mamaru lena na au mai e tatua a o mamaru lena na au mai e tatua a O le aso na fina fa manatu ai ia le tsunami fa blave desa tupu Samoa le 209 lua fe mariva ia o langona fo ile tatou toe te pai tua ma mafau i o tatou tangata a maisi o tatou matua manai whanau iti sa mai mau ai le ola ma le soifua i le fa blave mana tua pea i la tau i tarusanga a maisi o na iainga fe ngai ma whanoanoanga una o lea fo i whalabe labe ma tautia waso i e taunu wha manatu le Samoa ale o le langa mai o aso pongi sa i mea balea waso ne taunu wha ta waina waso wha pena a maisi fo le aso to tele tamaiti na whan na mali di wai na whano eri soifua ona o le wha mai fo i lea sa tupu ia ile yo tato warum whana a maisi o tenki fiba waso i e taunu wha manatu le lei ia a o le langa so o mo le aso pongi sa ia le ele se meta o se aso pongi sa aso ne taunu wha ta ua ma avi e wha mua le tato atu nanga o mai mauru soifua ma reola ona yo tato tangata e maisi o nai whanau pia mo le atolo whaanga o lo tato TV Samoa ia i o tato whaanga masani waftai fo ila o tautu alalo ia i le tato pokalame pai pea i le vai aso ma le vai aso watalo patu le tamaitai a Joyce a Siu ia o la papa Junior Timo ia mai se fo ile fionga ya tunu fono portalenga ya tunu fono longo vai afe to fine ya longo ma lor soifua Josephine Leota soifua manuia o le tina ya Marietta waftai na mafutamai ia o Asenati tuua ia ma lor soifua Miti Soli whaftai le pailabona misile sia foi le sunga ya Miti Soli ia i lunga le tātou pokalame ma lore mafutamai Sina Mumuta ia o Leti Sio ma lore soifua Yosefo Lavea Nico Tuialii Medina Sia Ana soifua manuia Medina ia Alosina Aati Ailua Samu Retisi Manu King Joey ia ma le tuafina ia e seta tangomoa ma lor soifua manuia ia te o tau whaftai ma whatamai ia tato whasoa ma le whionga ia vui. Take a short break. We'll be back after. Ona tato whasoa lea ma le whionga ia vui ma sinamua. O te whiwhia whalau ilo atu
malu le tātou atunu. O lea ua mafuta mai lo tātou malo whaalongia nei whaiaso, tātou pokalame. Ia was whaafonga le atunu, e le tau whailoa. E le tau iloa fwori senga le tumanua, o te mali i fwoi ua lewa na tautua le tātou atunu e alai. Vaenga whao whai, ia mes whai o lungo apio fwori ma le tātou social media. Ia tau te masani ai le whiunga ia vui, o le whiunga ia to le fua. Ia o le whaasina, vaene le swafa vui ma tia. Ia le tua o tātou wheloa i le nei aso. O te whatalo whatu ma le nganga fia la o whiunga vui, vaene le swafa, ia i le nei fwoi aso. Whaunga ia lo swafa vui o tātou masani ai, ia vaene o swafa e tele, ia meisa le pa ia o le whiunga. Ia, ma lor soi fumaua ma le langi mama, whatalo whamai o tātou atinu, ia na ta matele ma le nganga whaaralo. I le nganga e tumu le whaaloalo te whawhelo e atu i fo i lau sunga tu i la epa, ia o le te tai fo i o le tātou televise, ma le au nanga. A pe horo whatalo whatua i le paia maulunga o le tātou tunu. O le ngata ia o le paia watu i le manua, ia e whape fo i ia i tātou mai tātou motu i polu msawai i manono ma polima. E manatu o samwhai ngā o le tātou tunu le toi o a iesi wha mtalanga. O le nganga lawai o le whilo inga o no nisi o baenga au o na wha soa iai. O manatu la lea ia Samoai. Ia popo pea upa ia mau mamalu. Ia o lo o iai le au fue loa ma le au fue tā ma le au fue sina o le tātou tunu. Ia la tau ia. Ia e le a o le nei a vanoa. A wha auro ia whilo e fo i maleu so o lewa fo i no vala vala. Mai se fo o lo tau pa ia ma lo tau mamalu le nganga e tumu le wha alo. Mai lo tātou tunu i Samoa nei talo whala. Alo whaftai vui o lea ua whawhonga na tātou atunu. Ia, vui, sa musu e whaalabalawe atu o no le pisi whainga pālota mtulang whapena, pe tai o lea o mai alfa moe moe le tātou atunu, ua mai fo le tali mai le tua. Mali. O le to e fo isa o whamtalanga i tua o le whainga pālota. Ai o nei vaenga i o ta pisa i le atunu. Ona o le sui o whareata numero lua. Ia le whionga ia whamuina. E pe ano so atu le to e fo isa whainga pālota. A o wana saunoanga e whapea. Na tō fia e awere po poletula e pau e tō fia e le atua oe. E whai ma tai o le atunu. Ma a mai e ma whaingu mela o pālota. Ia e whoringa mai e tolu ono le i tā pipi lana miti sa whai. Na whamatala. Ia e lima le fast. Ia e valu resi vaenga, e lua resi vaenga. O lo winga lo whamtalanga vui. O no le nei. O le tangata sa a vea ma whaiwhi au. Pe tai. Pe le o se tau wha lea e lea mea na whai. Mane nganga wha alo vui. Ia pe le o se tau wha lea ma maro le atunu. Pa tai lava tui le pai le tu sai male fina ngalo fo le sia me se foi o le fisili. Ia, o mata iei, wa umafuna amatu iei la feedback e tu sai ma so ulangona vai. Ia ai ona o le ua e wha fisili mai, o le upumonia. Ia, o le ua e wha ngaina le upulana o le tau wha avalea. Ai, o le telitonu ngā o vui. Nalo whai. O le fia whai miti. Ai le o se miki. Ona lava mawhauwhaunga na te oto ma whau I lunga o lona no whoapo lunga o lona moenga. Lea na sau au mai. A le sili lau na tāua. Ia. Ona o le au mai o na mawhauwhaunga ma o na langona moonga. Sai a te ia. Ma lona telitonunga I lona telitonu fe I atu ila epa. Ia wa kere foi mele lengi fai eskamo kuila epa kulo wa vai angele. Ia le swafa o le fioanga. Tele mele leina fai tu le epa moia. Ona o mai ai ale ma le ku ai ngā mentality le whapea o ia lau kango e a fo I fai se mea e a fo I inga ia silfia e la uso le o ke mkualango lang. Ale pu monia pe ona e saunoa o le kali avui ele se miki. O le fia fai miki mo I miki. Ai o nā mawhau ngan whau ilunga o lona sofa sata o toto. I le ngang wha lolo vai ane whawhau mea le tunu. O le whanono anga vui ono le nei. O lea sa a vea ma au auna le atua. Sa ta lai finangalo le atua le teimi o sola. A o wha upunga ia na umai. O lea o wha tonu le atua. E ta watu I atu la epa. A wari popole. E to e vea ia ma tai tai. Wha file maua le atunu.
to a mai ma pe on mele o le ka mo ba fa ia im ka uri fa ia fa mtalanga vui so se mai so fina ngalva mon mole Malo waptai ya tonu o le tele o su el to ina el tu spai el teimi o fai fi au ma fuai ala ngona. Ai o le o tu la i mai ai. O le tangata e fia atua la ngona ma fauma. Aua ngalo ia te ia. Le polo inga le tua aua e te tau fuoa le suafo Yehova lo o tuai ni mea e te manatu ai. Ya, o le kalala. Ya, aloangia ia inga ia kali i onga pua ngā le kaimi o le ama vai ai le soifuanga le ngei. Ia ai koe fo ia. Ia, a le atua le na. Pamsinonga tonu le tua e le fo ia e kuko kasianga kai e failo na ai ole winga. Ke o mea kongwa ia le nga vavalo ia Yesu meu anti-keriso. Ole anti-keriso e le whapea ngā alfai fe au po ai lava po leo si kaulanga po a. E o ai tangata e se ona mawhauwhaunga ni lilo whapea. E whau ai se awala sili ona pi o male sao. E momoli e ina ia whate tau mawhai e whate le tonu ai nisi tangata. Ole anti-keriso mo ia le mea ngā. E ila ngā whalo. Paftai. Ele so tanga marfesili le natua. O lewa whaalua na feo. Ia le tapenanga le tamai atu lepa. Nangere sunga ia atu lepa. Tai o bainga whaia di sa pipi. O whaalua. O lewa lua paia inga. O whaalua na whaia inga. O le saunoanga fo ia a le whaipulo whale ata numer tolu. E ita ngata i tono le baeng whai o tauna vese. Lele anga ia tapenanga le e sa pipi. Pele ropo fe li lifa i eri saunoanga aleala. Ai amaya so finangalo peo le wa tatau e ona malo lo to ina. O matua fo ilona soifua. O lea wa whaalua na feo. Ia wa e masani tono baeng whai ma tulanga upwhai al malo. Ila ngona whapea. So finangalo vui mana nganga whaaloalo. Malo waptai, ia ole tulanga le nae pa utonua ile vaenga whaupu whai. A whai a wala tu silfia. Wa wanga masani nei mea o vaenga o mea o politiki. E te avea mua loa ia se vaenga whaupu whai i se whai ngā pālota. Ai a fo i e wawai atu aile ele ise ele ole lei. Ele kau whakaria ile longa lua. O levana te tauna adjusted e sui whaatu ma whai pule. I o lātou langona a ngā i le fina ngalo wae ele wapela a ngā ngofo ai o ela i o pe kesa. Lea e kaunga o e fisiri i le atunu o ma lātou te iloa le ia le fina ngalo le atunu. I a whai so se mea e kilo kui ei whapea kule whapea kule ngā le mu mai kukuila a koa mu mai Amerika mu mai Australia o New Zealand. How can you not know? Pe fai mai aka ke fa vale be sawaia mangu oe I lo kofi mala lau kau I lo itu malo le kau fa ku sa o pulato mai ta watu lo avenga mua ka ku fai inga leanga oi ya le ka mai ka waku o lau sikai le fai e o ka ku ko fai inga I vo makula le e fa se ko ngaluia ya wa levang ka kanu e a fo I kalangoa nga I sui ole vai fa pu fai se wele ka ke le ko malo ko inga le nga ka ko ila lo popo ya alfa velave melele nga ile opumonia melele nga ile watu tangata I mene o tofi fai pule ona ola ia le su e ala to me ma fa tu mo la tu tanga wa ye o ya o kai ka o il palmia ai fai la al palmia e a fo I fai ko fiki le anga e ngala ka wai e ke anu ia o su e sau se me la ke manga wai a silfia ko inga oi ai o ke le ko ngia nga lo pa al kala wi nga put in a good word a porque ia ma ko ngia nga lo a fai ko nga ia ko so ia fa pui ele o se anga ku ile pa but le wi nga fa talanga o le vana te tau le fo ta pisa mai le sito valu fo le na o mai le ve mo fo muina Inga wanga liliu ka kule pa ko manga kuale asonga esa wa ia ngofolo yo le tu ai nga mele le ngai le watu
e watu tangata e o e su e mea ai i le tofi. E na ui kofi e whaiengi su e ngā mea kakakae. Le o le tofi e te tau tua ma e au na ai. I lo i tu malo. Ina ia o atu ho i leisi palo ka pe mai le ku malo le ai le lei al kamane. Le lei al kamane. E pe la nganga lea atu i le epa. O le vang kaunga whaisesi. O le upu vo ila lea le ua saungo i eime i unga e saungo i le kofi o i le whaipule o a fo i whale ata tonu. Kei rola o elkara. La u foi mai nga ia kaunga remove wila epa o au ela kala ko ia ai ola e a fo e solo pusa ia o ia le ska kale fa le ko ngoi va pesco inga so ya tu ile tala e sa o le le fingalo o le fai pule o a fo o fa le ka kolu sa o le ya wa ka kau o nga ave ese umala ko le nga wo ki le me ale ai e o ngoki mali e koe o ai inga alua o aku isi fai pule i la ku malo e fai ku malo ai si longa e ese male HPP alu le fast la le e ole apula e koe fai i pai election ia nga koe o maile o mailo la o le o nga o fa pe o pomoni ale na e le nga fa lo va ne fa fo mai samo fa tai vui pe ale o kasin me sa o sa ngo ye le la o kasi la be sa la sala foi dele la o fa fitai o la o sa no sa o mai ai le le pule la to i le tulanga o te tau ai o lona wing ya maka mai ala ko le a fo i ku kongi o la ko la au mal ku la ngai pe o ngai ai wa ka nga vese pe alo lo fa mongi le la ko HRPP otherwise if they are all trying to make HRPP fail and vanish mai bu fai o malo yeah, on me nga le ka le kala fo ile if not me then I'm sorry to say that kau ke o uma kau ke ko uru fa kasia ia ile nga fa I'm going down you going down no yes o ke alu makoso o ko yo wa mai ale fono maro tu patas ia ile usunga fono fo er sui pale mia na va aia fo ilungo api fo linga fo ile matango fo ima fio le tunu ia o to tama tua vai ane le swafa vui o to tama tua ia o la so langona ile sa nonga fo e sui pale mia ina ua fa ali fo ia fa masui o tato tunu ia I tonu le fono maro fatas mananga fo ro left mai at malo fa tai tu lepa tol pulo ile fionga le sui pale mia tol pulo iai ona o le toa o le saunoanga tu sa o le saunoanga ile fe alo fa ia pe titi asa moa e iai lona leo I tonu fai o mano ile matango fio le saunoanga kasi al me o sa mo o iai mai o te mo o pe iai e mo ile o tatou fa longo iai o ena le leia o onga e malama le ile saunoanga ma le fina ngalo ku sa o le fionga le sui palemia e kisir fio o mo onga ia ngai ko inga mangai lo makukua o lo fia o lo kapua I ma fia fa longo ai le malama o mo onga le iai ai would onga o ka ko foi le fa pe inga ia malama le ia le afo ia malo o fatasi ro tatou langona but then o kangaka e kaunga malama le lei ia ka ko o ka ko kangaka e le binga le o ka fa longo ile maka ngo fio sa nganga le sui palemia and then I said to myself I wish ngala unga fa sa moa ia inga ia sila fia o mai ko inga malo makua male kungulinge le aunga ako le fe aulo ia momoli ya wala ya se o ka vai isi kungu mala ku kalango la ko nganga pat onga but then you know la vo I ka ua o ngai ka unga malama le a fo ia malo o fakas alfa vela ele malama o ka ku kamam ka ku kinga ma ku kuai yo ko kele fo yo le tunu o ele ile le ni o onga ele fa na malama ile o male ka ua
ma le mongi, ma le kusao, o le finangalo, o le afo, o le sipali mia. O mo ngaia. I might be wrong, but okay mo ai ko isi fia fo il ko ingal ngi o maka afa ia fia me, mata afa. So se fono tanga e fio ia il tama ainga. E la e fa sa moa ia lona la e uli o lona sulunga titi siapo lana ula fala. Ai la unga fa sa moa. You know, sa kau sa to ua ia tele o tangata i New Zealand na vai te mi fai mai e la kula unga fa sa moa. Fa pe ka ngaka ai. No, you have to understand. Ia ka ngaka uma. Le faku mongi sa ia fia me. Ka afa fo mga mo nungu le lua. Ye ka malosa le leile a onga. But then to him la nga fa mala mai pa langi ai le mala mo ka ngaka il mele o ki sa fa makala yo. I hope o le langona uma leo Samoa. I hope o le langona se fina mal ngalo leo o la tau o le e malanga i fafofo i le moboli ia se meta ua pe ola ua kala sa wanga a fai valer kal le langona o vui well koe fo i mai a vui a o inga wo fa longo i le oa ma le ka ua o le I may say o le powerful o le message nga moli e sui pale mia then I said to myself ma ue pe anga fa pea o lae sa ngoa ma boli le fe au i le ngana sa mo lae fa mkala pula ko ua i ma fa ma fa mala mai palangi but then at least o le kapo ingale le ngei sa mo ia mangingo mama yo ai sika ka po ie pe ano vato wie elenga o ka ku ka mama ki nga makua a o le lo o tangata sa palota ele la tutele o le ngana le sa fa o nga ele fionga sui pali me le nga fa lo vange fa fo mai le tunu wa tu le we another word for you have to think of your country at the same time exactly exactly at the same time ka fo inga sa fa sa mo lungo report po yo ka fo le ai manga ia mai fa so ngo ma lo sin muli ka fa so ai vui o le asa mana tu ina ia le tai o le cha pipi so ma lo e ba re ro fa se me peta em kwa sui ya langonga no wa la unga sui paribia I wonder po le asa langona le e cha pipi po le sui o po le tai o le masani ona fai mai anga tala fa ia pe amu o le malo de ro fa se me manato le o sila le tunu ia o le marona tofi le tua so fina ngalo mulita pa marta pa kalame bui mo nga fa lo malova tai o le taua le na a sisi le foi pe ano foi ato wia o le malo si anga ma le power i la ule fa winga ina o le malo si anga the power of the speech is not to make the few understand but to make the many le kapuai inga ia mangingo malam-lama i le fe au lai mo mori and that's my own view lo kan kongunga ko kasi le wa pe ngo fa o ka se ma ngai an ma ko fio o le afo ile ai mo ngala ko wia ele se me o le ava pe o ke ava pe o la wa ke la kwa ke la mo fa sa mo pe kali ku ile e pa ia mangyanga kala pa pe ma ia va ko va ile valea ile valea ile lo ngangu e ma I don't give a stuff about that I care about the people le o ke alu represent exactly o ke popole ile kapo inga le o ke alu represent langa ka unga mala ko le fe au na o ke alu mori e le nga fa lo wa ne fa funga mai le tu pe no fa tu ile pa a fai ki o inga se lo ulangonga le sesi you know o lo winga e ka umai ai se o ka ko ke manga ulongo winga o le aka ko ke manga ku va po le fa pe e nga o ka nga ka i se lunga ke ko nga mu ko ai ka unga e lu pal me no o lo ki ke o le serve the interest of the majority o lo ko ngu le moi lo ya pe o nga lo vai nga you know
o folo la im ko inga o fie me ka afa fo minga mu le lua ole makua I condemn mal ko kele ka New Zealand la fa fonga mai la New Zealand ke mi fio ko I le pale mia ya la ko interview mai TV ala sa fa I mal ko inga malonga la e sa mo sa ngwa fa sa mo mai anga ya you know ile la o mai le vai kau ele o lo poko ngangu e a fo I le ai o le filfilinga ale tua ya ke oe presilinga kau e ke ro ngangu pe ke le lo ngangu afas aku ele kua ia le avangoa ke le fisa ko kua do it whichever way ke fai ai at least you are serving your people. It's the people, your people that you worry about. Oi ke kako ke mangaku foi le pola mo ku mal ko nga kalala ko nga ngale wala mo ya sa oi foi ang fa pe la nga fa sa mo siri ya la welo uma or ka mga le ngus ke le fa no ngala ya e no le ya la kwa mangingo sa aku lang ngagu lo stui ai pe nga lo kari ko nga malo polenga you know wai la pisa ka ko ngi e lo fe ngui ba le ya onga ngai ko inga ngai lo maku ele o wa fo la ele o mal mala ko ele nganga la ka ngoi ya pat te pe ngo foi aku. The speech was very powerful. Absolutely. Very powerful. The voice of Samoa has been spread ma condemn maile ele mes ele pakasinga mas o kai milingai ole ai makwa bevesi le la langi ai vakunga le sangwanga ya e makwa kaunga ya ile nga falon ya falon ui o Amerika ko fainga malo pero le kwa amaka o Amerika ko fainga malo le tno solo lime uma ya o ke fa kusal kulanga o iai ile mo pa fidi fo e puta usa o ilunga ole awala kele a fainga la awala kele o ilunga ole a fo ole palapala ngoko ila lo palapala. That's how powerful and strong ila ule tilo mala ai le va pe fa ku fa ku au la kala o ke fast no ole winga lo fam kalanga ele o ka ofia le se ele ia nea asi sila ia ile ka ki ol mela le sa pisa I kanga ka se sa pisa ile aki e kupo ya kuila epa la mele o fai el palmia foule yengai ele se fe awala ko pisa I fu por el palmia pe ko fiku ang sui palmia por aí ele o la o fai ele la uli el mali ko el palmia o Samoa ia le mesa nga oile ku ma ole ka ngoa ia le ku ai ku la I mail coffee e ke sila crew ma ku ngis ala wo ka ko babai ele o crew mingal ko kasi le wo crew le ko lu ole malo si anga le na ole fainga malo o ye nei pe o foi aku ke le pe se kala wo le ka ko fainga malo e makaukia pero lo kala ka mai ki ho ele ale fa ka kafa e solia ya ile ngang fa lo Paftai vui o lewa e whasoa o whawhonga fol tātou atinu. Manatu anor tātou taimia malisi mea o lea e whengai o ema nisi fo pufuanga o nafto a uli Samoa. Ia, tele lamanga ruenga whengai malawa fionga. Ai whaftai tele le whamanoa ina o taimi tā ua. Mui mo tātou pokalame le nei aso. E le tātou nunga o lewa mai lau whatananga so staimi. Ia, o te balau tuai. I le mwhai ona au le nganga whaftai vui. Whaftai tele ma futa mai. Ia, sauno mai aro tātou atunu. Ia, whamawai mai ele malo le tātou atunu o lo sina mai moa. Ia ona, pai rosu tātala muri mana nganga whaalolo, whaftai vui. Whamari atu. Mai mo mai aro tātou atunu o no ua. O leanga mai le connection sa moa. Ia, ai o leua mai ona whasoa foi le fionga ia vui o tō whafonga foi. Ia, ile mātango fia foi o le whasoa mai le fionga ia to le fua.
Ia nisi foi o meu tupu ia mesi foi nei vai tau. Ia e ala whaafonga marau sisira mai. Let's take a short break. A foi mai. Ona tato whasole. Na te mai ta ia langi ki soma. Stay tuned. We'll be right back after. Is cooking. O leo wa mafuta mai ia le Kristala Sinia. Ia le whionga le tau sala ia langi ki soma. Ia mo nisi foi tala. Awa lava le whaafonga si o tātua tanu. So i manuia i lau whionga le tau sala langi. Ma lo lava le tau atai nei aso. Ia mahalo po tau atai lo sotu le epa patala patfo ia me po ia le tu pa na sani o tātou porkanami. Patalo pa fia ke o po pe lava o pai ona e fa. Ona ia te mo no i po i tātou porkanami le nei aso mata lo ie i sa no nei. Alo whaafitai. Langi a mata mai whaamsinonga whaamunbore. Ia, na whaasolo leo le. Tā pokalame. Mana ang whaaloalo. Te roi vai ako tōna e rena na tāpa i loa ia i la tau pai ia. Tato i tau stanga koe i o penga pālota, o penga pālota, i pālota ia tawa sanga le wai lungo i pāmsinonga. O ana nawhira le pato au mai awa ia ia whaamatino pas pātura manu. Ia mātua whaatino e la ia le whaamoe moe nei mana tō koi. O le teimi lava ia i whaamatino whaapea pāmsinonga pālota. E ta atia umarawa i singa luenga pāmsinonga. Mawaluma ia ai whaanga soro ia pāmsinonga penga pālota. E tōru lava ia sa wa pātura mai ia pāmsinonga penga pālota le ilo iwa. O tāru tanga pānisi inisio sui pai kore na pāle mai i penga pālota le tūro. Ina e masino tōna. O le vai atolo na lio o ke tōka. O le a mataide i lea ilo i longa lolo i ma. E kuma ia le mātou bloksta mai. Ia ona toa a wau role o le mātou pai e vahenga na ia. O le vai atolo na tōna lea. Ama. E a mata i lea so se pūtau ki toka. O le a ilo hai le tau stanga mo kula le ia tau le stanga kula la. A sanga i konga pe tawai a awa pa au aloi ta fu o le tūmaro ai le tai. Whamasino le a whamalea a ilo i o le whiunga whamasino sili i a ka tiu sima kiwa pereke. Ia ngā le whiunga i te pulea i ame perosa luma. O le isi i talo sanga na whaauku e le sa avia pai puleo sa whakamoro. O sa whakitasia e anā wani po singi whaasanga i meki stau kama oa whaadena toka mara tiusi mwanga. Ia sere te e kumaono. Ia whamasino le anga whamaleme tau. Ia o le whamasino tingi nio whamasino ia rui Clarence na okuma. Ia mana whiunga ia rei a tau le sa teo Clark. O le tausanga nunga tōru mo le pai ako mōroa lea. Ia o le tausanga lea a lea sa avea ko pai tōle. Ia ngā ngele se katu pia ui whaasanga ia wa ai lua tele te nari tāma. O le tūmaro whaasa lele ana lua. Whamasino mo le matau. Ia o le whiunga ia ngia wā maka tuatanga loa. Ma loa au kia mo curtain. O le vai atolo na loa le whātu langa a mate le asa luse ke topa. O le a ilo i nei whaimata o tōru. O le tausanga nā tui loma lantana me ko. Pasanga le tui pare nia ia toi lupe pongo i nuku o semo. O le tūmaro pare ali tasi. O whamasino le ana whamalema tā o kola whiunga whamasemasili whātiu. Ia perese i whapena kola whiunga ia lei a tau le sā. O le si tausanga o le tausanga tā maleta tā man chansen. Pasanga i te tasi o pai pule ko i wa lewa i tutongo le mōta. Ia ia lena ka i wita tā mā hori tūmaro vai o kua. Ia whamasino mo leo tā. O le whiunga ia hui, ia ma le whiunga ia korea. Ma le tamatanga longa tō, o le vai aso o ka komalaka. Ia o te tasi pu i usui wa lewa te tono o le parliamente. Ia o le whiunga le ia pesi tā vai pote wanga. Pasanga ia hui i masione o le tūmaro pasale le ana lima. O whamasino mo leo tā. O le whiunga ia lia pa a tuatanga loa.
ia malo perfect. Ole na ia kala muri ga tona na to na le tu mta o pule pa tu na ai e ma ta mai le so lu po pitu o pitu pa ma ta pula ia le bara fia mai a we mo ma be emerge pa sanga le fia mai sta pa pa na pa ido ya que mo ma ya ba titu asa ku pre tu ma ro pa para le video yo pam singo ra na pa ma le i go ido ma le fia mai a ku i ya o tan ia ma le a ta o le sta ia mai ta o muri muri ole mata o kure ta sanga le sa bia ma como que ta la ia pa ri i li o ta e o ma pa sanga ia na mo o ta no le o ta ia e o mai la e te bine ele e se ta lo sanga o to e ave tu pa lo no vinga e pa lo la ma ia ta lo sanga la pa pena na sanga ki e pa stoma pa na pa lo pa ia tu ko yo tu e pa io tato tu ma le le fai a tu e ia la vai e sai mi e o ta o ku pam su io e na ko e tu e so e pure ni ti pa o le fai pure o ma e ma lo a io no se tu da mai ka wina ko te me mo vai e tu ka u e tu e la to ta sama ia o ta e tu na e se tato ta ia po la se si a la sana io e i vai a so toro ia o pa tu langa mai e pa ti moi de ilo ina o mau i pa i tafana o tu ina mana tu o ia talo sana nei o lo pa vai no me penga pa so tu la ono i te me penga pa lo ia tu ia vai na po io le a meu tu pe o mo ta ma o le pa ma a vai no bo e ka ma ta pa lo ta io vai na o mala vai ia o le o lo o o tau sanga nei ka sanga eu mai a poi me ona tu ina mai e tau sanga ai la ko e tali ai ia tu ai ingo tu a pia na so ole vai no ko le tau sanga ia mai ka se teaching no pa sanga ia te la so e mai se tu a ia o mai ia tu ai ingo ko mo ia nei pa sanga ia na so me ia ko mo se po ina ma na so ma ka no mai choi tau vai pa no so le isi te puro lima sama. Ia tato ta ia ia ko le a se ata mai. Ia ko i tato mai a sa jo ko pa. Ia mai. Ole sa a se nonga pen sa lopa. Alo faftai langi. Faftai. O fa longo ro vai a sole o ka fiele proketio le milionga. Any reasons why? Ola mi ma fuanga. Ia sa le me ba. Ole vai a le na pa ma ia mai le sui pa no ia. Ole ko yo lo tu ba mai ko to va bene le to pe te ne yo sale o to pe la che mai ola na va fare no io. Na ia fa mani no spero io ma stava ma la faccia la. E lo mai a ko la so piaile pa ti no ko che ti ma io ta na mo tu ma no e dico tutto. Ole ko fuanga malo. Ono suina o le malo e pa ti no le ko che ti o le se tula no sila era malo visto per telefono io ma togli foto se conosco i paesini o visto lo che se conosco fa vai più malo e le fa mia in la palo so e non c'è atene ai ora sopra come ele o tu vai fisso con fa vai vai hala e se tau ka fa mai io mai pa ka tela ma pa mo in ori accetto tu malo tu la paudere ole sa di con le stop dentro tu la mo e accetto tu malo ole poi lo fanno lì le tue faccio la in le commiti pa vai se le steering committee al progetti ma la tu io le arma come le tue io o suino fanno e noi malo e fattivo ma la tua ole to sana le nei si le progetti ma le tanti milioni le 2 milioni e tu sai ma la no ma faccio a fare un fatto tu vai ya mai è una passione che la fatta con tutte quelle budget e le pale bene il massimo poi le sana guerra ultima su mai kai leo no come faccio lo il progetto con la io le amo i dai tu ma lo di fatta e tu sai ma su quale ma lo fa io e me sei le go vai a fare ma lo tu che lo no vino ma vai che può parlare o i te tuno o che ti milioni nei occhiaia ma vai no poi leo ma dove fa vai temi io le ha fatta a te uno ma le due vai a così mai e o nei io
Ia matoi sila foi le committee fa foi le steering committee inicio suinga. Mana tu foi le committee fa foi le nei na ia wale matanga ko keti nei me le lo taxi. Ia o le tula foi le pe o le foi le ko keti fa nei tu mo le tu. Ia mai tele la pa pita ko ni ritan tu mai dai. Ia o le tula foi na le tato committee fa foi. Ia o le pata a pe kanga malole na mai at nei ia pe tai la. Ia le wa ia le maso kanga malo ko le pata ko ia. The full of also just those full of work of my benefit to next thing I'm out. While it doesn't about the not when I'm more over. A tino, that one to my thing I'm out of me. Malo faftai. Tai o manino ia le vai niu. Langi no wa malanga le pale mia i New Zealand. Saili malo si ia na pufuang foi ia ngasi tino. Ta pisa la tunu po ane tong ia pasese. Le fa pe mena tong ia la ingo la uli ale mali toa ia fa menisi na tong ia malo wa tele a foi tala fe avia. La sa fa manga na vainga. Ole na tau vai a sole pa peina ai que mal pane ni ole. Ala ale e pe tai o tela ta pisa le terminei. Ia. Vai ser agora Vanga na chile pani ni silo o tina. Ai pa matino mai e chile pani ya mo fola na go sa ale mo yo. Ele na tole ai na la fio mai pani le na pa peina a tole malanga. E no ko vai fa o tu ai ni silo. Ai mai se pa peina o tina. Ai ele foi na ele que so ele vai na pa. Mai le pa, ele to na. Sa vai mo ko. Ola o le mali tole o te fola te ba nei. O le pale mio sama. Ai o ia foi o le taia va ale pa. Mai sala pia ngai le so so ale vai na pa. Vai mo le na to. O le stula na mai ta o. O le o ta pia au na to a ke nashe no to tinga a tu mo mau. O na o le stula o ia le ta o to pe te mine. Ma ele mata no pia le to pe na malo o langa pale o ia to tinga. A o le ta na le to atele o ma se na mua I mangai. Ia. So ai fa ka no ai ta yo le tu mai o ia ko ile ta gen pa ni ko sana tele. Tu la e pa ka ile a manele no. O le fa pe no o malanga ale pali mo ia. O le mata fa yo ile ale ma lo. Mai na tu ia ka ta lava. Ona pa atu pe le ma lo le malanga ko be si ina se na se ala tu mai pandemia. Ia o lo tiro pia la tu le tu lo pa le tu no le sala tu pe o ia I te nei. Ona ma file fa to atu ina mai ele po a ino pa la le tipa ko sei. O le state of emergency le au ma lo mo tu sku aso. E a mata ile so ai mai e la tu sku o ke topa. Ia o le vai ala le na o le o ia ka mo terminei o lo tono o le li o le o pala de la tu a ko se o ti uti se le ni ma o tu la ko ina le ona a e se to vai ai o le fio me pane mia ia e pa tu pe la vai la o ia na manga la na fio ia ai mai se le ke so ia le vai na pa vai mo le la to ta cha o lo fa o e mo e mai pe to ni mai o ia nei le tu ia ele ia so fia le parlamento la ile vai ile sono le vai sono stop Malo faftai. No tau fisilia ko ape wa fe ko la por parmia leo sa no e faftai. Langi o leo fo yo anginga lungo ape foringa ia seems like o le issues alem tanga wengo so fu malo loina. Em faina mai sa fa manga le ba nga fa mon morela. Ale leia e vai a se telo masa upo na tanga wengo so ma loina ma o le tanga wengo ma o mai e fo yo pe wa ele minister fo da yo ya va au ka ma lo antiku. Ia mai tu tino o me lesku o le tanga wengo. Ma le pela o hile fila le minister. Ele tula ya va no o e fa le leia o na na tono o tanga wengo. O le telefona lo ele nga sai au na na tele mo tanga ya tu
Ile mau mase. O le whaalelea o le mau mase. Ai whaapea wa no toi au winga toi te makapainga venga mawa o mai atu mamau. Au wale po e ino, o te puena mai o tu mai e whaatino, ai le tau tua. Le foi na ta ua la na flua. O le whala mai po mo tanga te macho lo i e teni nei. O iei te tu la pa le tomu. Ma ele mo o mia, ele tu e mo o mia le tu e tu kule le tu e o no fono pe tu se tu lo pe reno pe. Ai o mia se whala mai. O pa tu asa pali tono tau sana whala mai le nei. Ai o se li potina tu i na mai i te tu su ena le universite a New Zealand le tau sana o tanwai. Na la tau tā o ai le toe a tana pia mai le mau tanga te mate o iei nei. Wa tasi koe la ma le pale tele le o iei nei le tasi. O pale te tele nei e tau na le leile no na pausanga, ye peitai. O le survey na whaatino i gato, le la i le tūlanga le o iei le lupo. Tue no huia te tātou whanona. E wasu moe te tino i tanga wena. Ma iei le te o muli mawina. Inisha mata uku. Ele au atu sila le problema tanga kwema. Ilanga tau tua e pei e whaapito au lava i pitu. Ai whaatu tua nai i ese tu tino ni tanga kwema. O le pine ka mau le mau. Ia e te pōwa mano se kola sepinga tu ina mai se tasi a tāle tia. O le vaeno longa o sia vaeno i papapu i se tu rotu. Pata sei ma le tui ngā si o no kōta a vale to ui o tia. I le taimi nei, nā o le tō rua e o iai tō mai whapito i le tau tū kule au nanga. Ma o noa ia na whaamo le noe ia le vai lea le tū tino. E awe i mission au whainga wenga. O le tū tino, e tō e ako au ina ia tū hui whako. E taina mamato le pō lenga whai iai le vai tau. E awele ava noa, o ko mai, e malanga i toi a, o mai atu. O se tūranga na le sia i le kāle sia. Ia, nai loa le tui ngā tu ava noa nei. Ia na toi se i le kāle sia la tau ava noa kwa siti. Ma o se tūranga na kāle i le whakno noa le mei stalo i nei le tūranga. Na ia whaalia. O ava noa pa algo ia te tau kama tāla i le tūlenga. Ai lewa ma i ngā. Ma le ātira silo i le tūlanga. Pena whai, o ngā tua i ngā ue whaatasi ma lea e kāle sia. O nisio o waenga o whaamawina e nisio i tūtini. O le tātu peina leo nisio ngā tau whaoranga. E pei, e anu lava i ale sila ale tūlenga. I le tūpao, i imata mai tai kama ai a patasi e kuna tau sui fua. A o isi i tū tino po isi au o nanga i te tūnu nada o le tanga venga po le mauta matangate matutu. I e pei e tau le au iai e pei e le na matu ma mapa i e nga tau i au o nanga lo pa tino e isi tū tino o le tanga venga. I le temi nei, e loa i tū tino lo pa tupe, e le kare sia lava le pa lea. Ia le whaatino ino la tō ngā gwena. Ia ma o le tūranga la le wo o ia risi la sila a le tiaman le mensta. O le po ia o loma le asia singa tō site racism tā ngā gwena. I le ngata la whakamatele mo tō atua, whakamatele tō tibi. Ai whapena e pale mai tū malo. Ia ma ofisa po ia po clinic i tua. Ia tio anga ano. Ia e te lea la te ngā gwena. Ia ua i loma nei o le tātou ministā o toi fua marolo ina. Malo whaaftailangi. Whaaftai o le wai pāsoa ia no le tātou taimi. E manatu e whaaftai tele whamnoa ina o taimi tā ua langi e mone mei eise ia talafo i me Samoa warwha whonga rea tunu. E manatu tātou wheloai vai asfau. I le alofa o le tue manuia fo ia fo whonga to e nevai asu. Ia e tātou toi wheloai. Pasoi fua ia langi. Ia toi fua. Wa whaafonga i le whaasoa mai ar te mai te tustala. Ia i le tātou pokalame le so. Ia manatu e whamalia ina lo whina ngalo nisi whio tala. Mo me Samoa. Sau no ia i le tātou Palestino mide Samoa. Ia awa labalau whaafonga. Tātou peserea. Ia peisau sa. Ia ona whaawau te leo tātou pokalame. Stay tuned. Don't go away. Don't touch that remote. We'll be right back after.
fia poto Le au le malo male palamia Ka pengeta uma male au fia Te fale pui pui le tula fono pe a esoria E la tiro ala tau sanga o le lua fe male valu La tula fono le fa ava e wa e pe pelo ai a Ua e tale pe iro fa ava e male tau tonga i le atua e se sai e cha bibi o le atua e solia o e ilalo yona vai O le tula fono O ele fale anganu Ue fa asaina Ona e fa atau atu Be fa aini awala palafu Te ilonga lava e palota umasa Moi se manatu Aolea Le nei mewa o tau faia Vai fai ai tau fainga O ala na ele a O le ki a polo e ngoi koe whao mea Kolona mahalo i le mutu pepelo saule e a elo E la tiro ala tau sanga o le lua fe male valu La tula fono le fa ava e wa e pepelo ai a Kale periro fa vai mal tau tonga le tua e se sai e cha bibi o le tua e solia o e ilalo yona vai Sa inga Va'ama Lolosi e tau o le taua E ino si a olo ingoa A olo fatu mo Samoa atoa Pui pui alona sa o la tonga Mai le anga o le polonga Samoa Tatou tutufa atasi Ave esse de malo alemano feai Olonga io la fanao ile lumana imo aso osao Fao esse lo moya tatawe o ile fava vao E la tiro ala tau sanga o le lua fe male valu La tula fono le fa ava e wa e pepelo ai a Ua e tale periro fa ava e male tau tonga i le atua e se sai e cha bibi o le atua e solia o e ilalo yona vai Malo la vale on sai. Ia ele mamalu tato tunu. O asa whanau. Mo le nei masina. Ia o lena pamanatu foi aso whanau o nisi foi o. Walom whanau le bai aso mo mai. O le aso le mo mai le aso soifua o le. Le uso ia tio mai ava. Ia po le fianga foi a mangutia. Master Chief i le Navy. Le man tau tua tono le malo. Ia tau sifuta sanga. Ia o lewa pamanatu no naso soifua ua retire foi o malolo. Ia fa pe foi le tamata ia Aeroline Whalebao, Master Chief, weba ai mei ngā Master Chief wa mei lawa. Ia kanka maurunga si o tato tono malo Amerika. Ia o kama mkenge makua, o leva on tautua. Ia tono malo. Pamanuia le tua i lo aso soifua tio. Ia mai si futa tamata ia Aeroline Whalebao.
ia ngan leile tu foi pen maros pa tai foi le au nanga male service ia whengai ma sio tātou atanu o America nei tonu vai ngā au ia o la ua masa serve i le Navy ia whaftai ua au ria maire tau sanga tele ia o la ua foi ua maroro ma retire ia mai le vaenga o le vai ngā au America le Navy. Happy birthday to you all. Ia sanu pauio nei tala ua maua le nei yaso ia wala whaafonga Samoa natu e maufo lewa noa le vai aso fau ia i nisi fo yo meolo tupu si o tātou atanu o sene e kolo soro le me uma wa matapo na sau tau maruru ia whengai ma America nei ai o le awonanga na mo oilo watinu pele le nei yaso ia ngare leile tua i whea mga luenga tau a mata o le nei vai aso. I know it's only Tuesday i Samoa, ma Australia, New Zealand, ai o le asonga fuani i America nei. Manu ia tele lau whaasausaunga Samoa, manu ia fwoi whea mga ruenga, tau taile eri i mea uma. A whaifo waisa tala wa le longo maari fwoi lau whaafonga, ia i lungo le tātou pokalami, mahalu a vifale, poto al tau tai, ai le atoa i ai lona saa, ia lafo inu le ai ngā, to e whaafoi mai le TV Samoa, se tala ua le tau tamari i lau whaafonga. Ai monei taimi, whaasoifua ia lo ua tenu pele manuia whaasausanga soifua.